Yo 24/7 Charlie na me catch you say my chimani baby a glass in kwa. Free coffee warm up na starting. And me ba begina akwana friend Archbishop Duncan Williams me ba begina no so. Na di wanya ne ho adidim. Ade ba akwa aboa ne say me dofo bi din di Duncan. Nti ama and blasting na me be blasting no mete so kura me be che no kura me de ma no atufuo bo be fa ne fala. I won't fucking Charlie free coffee warm up na na ekoso. Di free obroni krom nya me hia broni. Ni krom nko na aba hu se nyansa amfa so so che bibia. Na me he graduation bi nsuo to na nsuo ato ase bibini graduation. Ow! Bibini su ye nipa o. MTN Vodafone ai baz se hwan mu nyina mu sua nyansa ne bi kwasiafo nya sikate na sikawia na jimi na credit na mu wia mu provide lifetime weather climate notification emma every sim card moi oba brochira ichese bibia ase mo de mu compare broni a ase moi mene ai broni baby dim komokra no o ka se o free West Africa dia se ne mo de mu gold ni o you de mu kra mbe o be pede e krom a woni ha obi anam se ewiase nyina peni po ma jimi a omo ye yempanimfo na ye se nkraman ma no o ye oni ade a ye wo no omo nim nyansa ti se Dubai fo a omo de no mo atu omo yi ladani eskafo no omo de be ma broni na mana sese ni nyina kodi krom na wa mo omo kwansi bi ade ato aduane adi omo jimi a ye se moa no enipa ni gukrom wo nya adwuma nye omo hu nyansa excavator aye de ye adwuma no kra kofo ado aboa ne hye no anti Duncan Williams me beba ne so anti MTN fo moa no Vodafone Tigo hwan mun nyina mun sua nyansa ne bi mun provide lifetime oba America ma menchiro betimi ehua to next week bi ebesi wo krom ha se nsuo beto awo beba ni nyina meko memia me phone so na eda so se si a hwe e na abeda so hwe enie memia so na abeda so abeda 56 ebe enyunu abe kosra the highest will be 66 ya tragu so awo no temperature and baby abeda nyina o kese baby abefa bia ye trauma o bibini ye nipa bibini susua nyansa mo de munima ye nwie nipa sika nko ha ye nwie nipa sika nko na bibini ni so enti wa ba internet no so no hwe we da no ai Wednesday die nie 56 na me chiro no o china beba Thursday Friday 44 ba beba ai 63 wa Saturday 65 Sunday tube otimi ahu a nyame bia ni ha sei Duncan Williams mugu a mujimi no kromu asofu bia ni a otise obi gidin wa ha na wakoye computer na agidin wakoye car wakoye phone wakoye ai plane na me catch you say Monday so beba 57 ebe say aba anti nsuo na ebeto nyina ebe kire Wednesday nsuo beto Monday nsuo beto ye be yi ni nyina kire onyame bia ni kromu a Friday so nsuo ne be ebe pete enti bibini ansia nyansa bibini ansia nyansa ye nye yeda ana me horo akofo ado aboa no so na omu de omu jimi na omusu na da bi si ade okọ below the belt na se si ade the insult is too much kwase empanyini aboa bi ba ado ikurasi ni aha no yeah the truth will always defeat lies untimi ntie no kura aha nya mawo kona kotie presenters moa no omo magigi ska no kwase afo no kona kotie omo no omo na da so akofo ado amaga na yese ai UK Ghana kura ye chen America wo de kotie moa no sa no omo na da media oba betie no kura nko a se ana bepa Rebecca akofo ado ache kwasea memepa hwan ache wo kunu te wo no ye nkwasea de yesi payini tena fie man krawe na nka yebu na nka wefo a oka hu
ukunu edi ehyewofuo no wayi wani te said ye wonte honhwe na aye nkwase ade na se me ma bullet na se watch straight bullet wanchen a na moa bi si o na de ekeka ko edi atwini Jonas me pa acho me pon han acho jama mo yale on wa ma puna na etwa gun nya me sure bibia so tie no the system is working 24/7 life is good in heaven on earth wa untimi tie no kure no ahanye ma that is the reality. Oh, phone somebody to silence you, and I could be from you. Yeah, with a very important. So I gotta take this call, Mr. Moy. I'm fanching why. Maybe you see real quick. Why? Yeah, hello. Right. I know that. I know. Me neither. Yeah, me neither. I can do $1.5 million if they can convince me and explain to me and I will get to know the profit margin. We're gonna be alright. God bless. I'm gonna be straight. Yeah, I'm gonna be alright. I just need to know the figures. Alright. Listen, I'ma pay you today, yeah. So you gotta I'ma pay you today. But you gotta be here on point. You gotta be here on time though, yeah. Be around on time, yeah. Alright. Roger that. Yeah, I'm gonna figure it out and see how we're gonna go with it. Alright? I bet, I got you. Right. I have no idea. I know what that is. Yeah, I do. Yeah. Oh, really? Yeah. I think I gotta go now. So I'm be waiting for you. So I got something for you. Yeah. So you better pull up on time. Yeah. I got you. You gonna be straight. As long as you do as long as you do what please me, whatever you do and it pleases me, yeah, you gonna be straight regardless. I'm be paying you good, yeah. So let them list everything and then when you pull out, you come and we will figure it out and see how we're gonna deal with it. Yeah. I got you. Yeah. I gotta go now. So you lit. Bet. I appreciate everything though. Yeah. You good. Bye. Yeah, mo find chema. Hey, mo find chema. Well, mo be kase no abonte brofo ni ade no. Enye menchire English wo school dem entifa chema we America brofo. The oti America bia ti asema me kan e bia ba. When say Ghana ni bia ntehwe ba. It's alright, man. Tinyamisha obi bia so tie no the system is working 24/7. Bibini si ya we bibini on compare djuma nya da bia na speaker kura na odi ye de sa bibini de sa. Obe shia broni no aye busy. Kwasiade. Da bia bibini de sa o. Okwa fomu a emwa ni guo se omunua na eyo mo ba kromu anso bibini si broni na eyo no. Abe mi frigana be me say na moa na amsi o me ka kire moa ma so oden akufo ado be fa mo na ntokwa ekosu obi kromu akufo me ka kire o say kwasi anyame ayi wadom
Any bibini on a number where once or number where the way this speaker and channel the one out the year did not Bruni then Bruni coffee Sakoyajuma. One difference and I make down bibini no. Judy I would have a banana maker, assembly chawa, Siansa, a bibini Makuma Kupen and Nimiansa. Cham catch down. Broni bia ni mnyansa bibini nkwa na Jimmy o good wotin ba e obi bia odi ya bibini nkwa wiase me se me abrofo ne ehia mu ka se na Africa na ene se mu de mu good wotin ba mu obi bia mfa na me se Jimmy o ma se moa no o mbe jama broni abesi se nyina de akoni krom no ma sa be jiska ni bi se ebosia eti am ka kire ho no nyame o adoma ba be dru Ukraine na entokwasia kwaji tuo ni mi na ne o mu nko a o si o Akufo-Addo say yemna Ghana ade unim se ukwa ahokyire na ebeche etema na otiwo na ye brebere fansuo so koye no gyimifo kwahia bi ba abra me maka cho say me na menim nyansa na me ka cho say bibini nkwa na agyimi a ono ba ne krom se obeku na eye easy broni ntesa broni bia nim nyansa broni tenasia odwene 25 years ahead 50 years ahead 60 years ahead bibini tenasia or 15 minutes ahead kwa be first we ania 10 minutes ahead 20 minutes ahead oh and bibini dia ne mi wia na makum na masai na madia sai no sana bibini dia tie ba broni me preserve I reserve for my future generation differences no Jimmy for me catch you so mu di 20 years 6 months 3 months 4 months okronuma emfa ho se obi agidi so ne kura mfidi akese se odi ko bibini ho anko akoku no catch you say omduru Gaddafi ho Libya 30 minutes kura man omko yi no koku no krono enye ize se broni tin krom na ne yonko broni so koku na eye possible da ubeba beku ni mkrofo ono nso beku mu amoba ni nyina sa na broni tie ono no onim se kuro bi wowiem obewu akoho aboa bi ba Jimmy obi akotwero ni book abraw na mu di zamu nua no ma no patu anwe eno se me hwe video bi a agrada agye ai kwasia bi a obo mpese bi yesi afra no oye tonwum osade minim ni din no kra obompa ya man already so no so budget ono so emeni ade na me se ha chiminie doni na kofa ni book abro ne ma bag me se wo hia bibini a won na ejimi okroma amaka kire on na epeni nua akobọ ni tuaku no on na me se wa nyumtofo wa America abrofo ne doso cha bibifo da bia ye bebo bibini a otonyum ye bebo obi a otonyum tuaku na bibini ne yekoku no wan na koku no ni nua on ni tifie na danfo onko ye adwuma because na adwuma says spirit bro wiem bebre ni ska anti say spirit na amre ni ska na ni nua hunyansa ko ye adwuma nya ska pe na ni bre ni nua no eni ya se ni nua na yeye eye ne ya nti ube se Ghana na ode no ekọ aduro su kromu aduro bia ni konfo bia ni amaram bia ni asore ko ye adwuma na dan skani na wa nti oni tuo oni aduro bia obekọ akofa tuo de yakuni ni nti da bia obi otonwum bia anya ni management nya broni se ekim na ni management ye bibini se ekim ni akoku no otifia oni ne namfufuo ni didio na ba akwafa akire kude akofa ade akata na nim no di tu abeku no omu nyina agu omu nku obi onu nkwa na ombeku no omu ana plan ya koku no sa na bibini tie anti nyom tofo ayeku omu okuromu anyina bibini broni bia ni wa ya koku no omu so na do so mesi kuromu ametim di video ya bie sa me de namu o betim uhu abrofo 100 afa ni wahu bibini baako that's the truth anti ya chimi from nature mako bibini mako pe na nim nyansa tira me tira no anti wana wa bia obeda ni skani o wana wa bia kromu anti say African mpanifo agimi o wana wa bia wo de kwotena adwuma no o te wo keke wo de akwhye toilet so kra say Johnson de wana yamhwie wanya osa wana wa bia obeda ni skani nso atam speaker hye na motrom no de nam no ye dede aha ni pa adwen kwa sana bibini tie broni so ayedan aboni koto a okotena office akwa design software aye friend Facebook ati so very feel sing or co design software friend Instagram or co design software friend Twitter or we are obedani scanning or design software friend Amazon or we no akoye car or obedani scanning or koye robot or koye phone or koye ni nyina no wa sa no ma me bubo di nyina bibini bia ni ho a eye ne dia ni nyina ya abrofo dia I'm telling you the truth anti yansua nyansa
ye da obi anya ye hwe bronsam bia ni wiase broni okotwe ni book by me ne tikromo onim bronsam bibini nkwa na ajimi bibini nkwa na ajimi broni maka kire ono no anopeto anyume obi adwuma onya excavator mtwaja ntum se obi akwa galamse ti se akofo ade kwase mpanyi ni ti dosi ti atwo kwase biba o minim se wabekọ school abrochire wabetena abrochire ade wanya excavators matwaja atum jimefo kwase mpanyi enye sa jimsam ni bi obi ankotwe Jonas TV no nko subscribe Patrick akwa o se bibini nsu ye nipa o masa o masa ena na ma bufu adam dia bufu odidi atem no ade na school fo nya konya so ntra wa mahogany odum broni dia guti maka so de ba de krom hadi eye nkonya samokwa fasu free na na ba ko wai na mde mu na be hya o na bibini ne matiti form ade obo bi krom environment nkonya na sisi o abrofo ma no na me ko kana wo mu jimi ana me ba be na me kram fo bi woni ne jimi yesi me humo obi abe hia nyansa anti Danka Williams kwase ampanyini sai okoka se o mining ye no a obo mpaye se NDC fo mo ane mra power no akufo adubu afu kwase bi ba akufo adubu afu a enti one de ne puppet so anka politics bio ne microphone vanka politics asembio na akufo adubu afu no Jamaica chile mo no mu wani na o omo ne politicians na ye adwuma bom omo jiska na no ma mo bi no ma dada mo nko kan kire mo aso da mo se bronsam ho na ayedin esi abronsam achi Yesu abo no anti na esi ano dollar no dwane na eko na ye ka se ye ba bechi ne yantimi anche no bronsam e na ama achi Yesu abobbo ni tiri nkoto nti ama esi apatro ne yatuma enye ye tisu enye nti kwa na be kosoro ewiase nyina ayedin aboa de na America de ayefo ade na America wana wa bi obi aka ade na America enka wiase o jimefo amwe ade na America de obi ada so ti adwuma ma wayeye ade na America mti Ghana so many years manye me say ofa Ghana na me ya adwuma kra che krom menya hwio nyame hya broni ha sisa bibini abo ni nyina be cement ni krom mfutro hu bi physical da me to nyame entity emi ye sofu bia ni Ghana ha onya politician omu nyina ne politician na ye adwuma ena nti omu ya no madada omu ba hu ne ameche no ye kwashi excavator bronsam na si yenhye no yam nyame si yenhye na bronsam abam na broni no so ayedan wode abesi wanu asisa ne mba agu excavator mumfa nya adwuma mumfa sisi glass nkoa mumfa cement form ho monsisa bibini abo no cement se be ya me bankoti ateche me bantia mfutrom na ne mpabo ahonya fi me baka onyusu abra onko bonsuom obi anko chiri Jonas TV no onko subscribe enti ye problem ni ejimi ti Danka Williams kwase bi ba would me say wono ya me ferry for because of say me ferry for bebere yusu din no what you say still tina ama mintimi ni watem ye so still wagimi kwasia en sorry bebere ba wo branches Action Chapel wo fa ba tokro bia mu wo branch ho ade en watimi di abo asori ma no omo bre ye bibini kwasia sorry bia ni ha enso Ghana ni out krom obesene ne ma miska obesene ni nuanum ska yes amon pese ombe ba be fu abanti ombe dada o se bruchire edin enti yiro hona ko school Ghana ade na o ni manon sise o megu afu mu o na o mu mfuturo na o ne mu nyina anwa ateche no na o mu ni nyina o mu ni akromfo be wi am anadwo ha o mu ni o mu mewi am nyina mfra da bi ne ma ne be ba kura o mbedi bosume no kura dos tourist o se ye ko damage no bibi aso tiro bibi ni the trimo dio aba brocha ekoye anyway it is what it is man baba brocha ekoye man o test COVID free o ye BBI free COVID nya say bia o nanti positive ye de besi ufie gate no ende si wono BBI free and ye no out of pocket cost ende ku wono what they say no problem BBI free ye de besi ufie gate no sorry bet test free ni asan dawasi akufo adu tipa se kwie ne hotantan ni ti se bosom
waje $150 agia wantimi afanya hwe Ghana ho dollars o osi betua 1 cedi ma no yilabia na ankraman ma no so na Jonas besi betua tax aboa bi ba nya sa na etia tax kro no tax ye say wakoye adwuma ne atew na tax enti se ukoye kire wa ade na akofo ade tewa atew tax awie ade bi abeto okromu obi a asesa ne covid tax aguso krono tax ewiase nyina kro bi ani wa yete covid tax akofo ade nko a 1% tax obeti ni nyina awie no sa ade ni jimi aba be ka chose tua yi labia krono $150 kra no eba Ghana sikama ebro 10 million wajia since 2020 wantimi amoko fi amawo wantimi amoko fi agenda 111 hospital wantimi to foundation ba akokura ma yehui na se wo gidie se emre aka 6 months plan o ma best start yan kwasi campaign o beji 11 series ede akwakoye ka akwayamo a wo ye kraman bateria me ka wo ye de jesoma me wo ye de wo ye kraman ba wo ye de enti bible no kura mudi akire o se no men ka de onim no kre no de chimi begin training what they said no men en ka se buku no mudim kan kwase abroni na kwatro nti oni mu chem o se no men ka onim papa o be ye bone enti se akofo ade nim se Ghana fo bre na se odi sika no betena alu premu ase sika no kwa na se sika no betim de asisi factory no ato ne din one district one factory no odi Ghana fo akoguma tuyo muka na se o se odi sika ni na bedi se wa broni mu a play mu no men can because onim papa and we choose so odi bone why dey why kraman ba no men can the onim papa no odi bone. I'm telling you the truth cause obi ankoto abama se kotena play mu ye to abama se be ka kwan baby adwuma ma enu ntia koto aba wo tantan wugina konwa so na wo tehwe ni nyina na wo ye ona mahama mu yakromfo yes yenim so mu yakromfo ntini ye betuma akwase ya biba ye ba ye be ni ye obede no aye ade ya fe kura na Ghana fo no ho kire om kase kwase ya biba na outik ai kran wona wo discovery no a wo hu se obere bi nim se Ghana na ye aboa biba Juda o se kraman ba mpa ai mami nyina omuso no magibi mami ndi o matem na nya omu ya asiafo na nko mu widiem enko mu dedem na mfa mi ho ahin kwa bibi e wo Ghana ona Ghana nso yesu ye nipa ade na oba obi krom abe ni nyina ye nyina wi ase baako broni book no kra o se Adam in the beginning God created Adam and Eve and which literally means bibini ni broni nyina pie firi nya furu baako ade na broni no ba ni krom an me ye adwuma forever and omu na gina ha omu de ties ne kono Proud obi bia bibini bibia mami ko twankere koko boto mi bisom se free ai se hwia sanwene so bisom se proud ne free o mo se free se hwia kontomra mami twankere we die voice ne die omo ne enti koko boto no mo de design enti excavator na kufu ado aboa no she no e no mo use. Hi, how are you? Have a good day. Koko boto no mo de aye ho nyina no one of the boys in a year 24/7. One so be a speak no a omo ye da nti we mu no mo ye adwuma 1 hour be etuo biaka that's been so this water ball lagoon free ti aban na employ obi a building no mu si aban dia o I know your friend say wo ye dan wo bu oman I know ni na heaven flag na so boma ehuja I know your friend say wo bu oman na wonya excavator no wasoma nkrofo se mo nhye no wasesa abo no he wasesa no tie na begu a no de ye dan o de excavator na etwen no mo de hihye tiles o mo de sisi glass nko a enti nyame nya hwe wo wiase o bibia nipa na ye enti na moa no oh munya atwene Jonas na America di 200 years wo ya aboa. Thank you. Built 200 years ago na glass nko ani wiase building we omusi na no ya na omusi ni nyina na mgyina ha yo na no ya we say da kra mbetwa kire mu me twa nyina na enua ene notie bibini nua no na na abrofo ne hihye omasi awie enti aban ni nya sika na de ode ye na me twa kire no aban ni nya sika na de ode ye no obi ankotwe Jonas Steve no nkoso subscribe be ya comment makama jada osi twa kire o me twa kire o masa special vibe from oh yeah mframa so hard mami nyina mframa ni pia me do mami mo me free coffee no real quick na go ma please enti I push up that career am cause ya push up bia ni promo
no ye why Jim Kofu sika se brade mo branch do so che obi nim ni obofo mo akronfo no mo brade mo aben mo de abo Ghana fo da bi sika no maji akwase covid by mo se awiya meraba ka chem se omu jimi kantem na broni so I started share glass in Kwesi company AC factory am ka chem se broni kro na ekoye duro di aba ampani ampa okoye duro ne by e de ma bibini so mfa ma ne mafiri no de bibini di age ne masika saa besi ne da so de eje ka chem Nana Kwesi say the wind is disturbing the sound. Oh, it's gonna be high regardless. All right, let me see. All right then, let me go this way. Anyway, and then so baby, and I'm in the Rolls Royce and I'm baby, I'm parking so quite. Anyway, it is what it is, man. Jada, I was doing Corona. The US donate $480 million. Where is the money? Scanning in Ako. So my is a problem. No, na meka. Ako forward we scanning na only kino for ata abuano. No, my omuye o manim kusu se unsu amuna. No msa be da Ghana for so sikano. Sikana yira. Nti economy no emu ayeden. Na muwa no so agye di. No ma hu so mu nyina agimi. One dia problem no. NDC MP4 nyina doso. No ma no deni. Nti kinofo atamo hu so ma jimi sa anom se ne emfa adwuma niom kwakuji ye chose glass nko na o ma hihye adwuma na o di o ntom wia na o di skani bi akoma asofofo no na o di ama radio presenter kwam ya dinkramo kwam se fa kan hemo na o ma ada o ma chiche post ama o nyina mo na ma no odene anti munye de mu koso ana ada mu ntwa mu ntro na 4 years ne beba tisia na ye frisu years kan nyina ye dia ena omo nim nyansa no so bia ne platform no abekasa ena akromfo no nko na o platform no omo so dos nyama omo nyina sika enti ama ade no me twene Jonas ne nko pushi a na omo aba backlash pushi a na omo aba backlash because omo nyina ya akromfo na omo no dos no omo no de no Ghana for no so dodo no nyina agimi. Hi, have a good day. Omo gba adwuma rofo man na gba adwuma no na omo ye adwuma forever nyame hira broni obi adwuma left and right ba bia Anti so on say asem na me kan muntama so yo na muntie ni ye o ma hu say Ghana fo ni nyina agimi nya Ghana fo ni nyina o me se MPP fo ndodo na agimi o anti o ma wi assess kan nyina $2 billion IMF o ma di ana safo an emi na o kan ni nyina o ma wi ansana sika e fo man nu ma obi aba power Odi bi ye kuro ni ye ti said the omde ye ka kwan omde ye school omde sisi school dan omde sisi hospital ni nyina omawia ni nyina de ko ena omaheda gugu bang na ekrokura mantamu fo na ekutwa nkofo ka no na omagu ni nyina na omawia sika ni nyina customers na amoya victim makogu banga kamunti obi asika mana eno so abuei omadiska no anti wo na mecha na omwie na omadada omo se o mahama ena be say kuro no nti omo afi na omo fixe nti ama ade na ye den nti omo dada omo sa nti ena omo doso ohu nti ama de wa omo no doso no mu twantro ne da bia left and right no nti ama dodo na omo nim nyansa no so omo afa ho agimi bi ena omo agimi Ghana fo nyina na omo di akire na omo so eboje so ye ena omo di scan di a show for play mu omo de babru chebe yi omo cho omo de kinofo ya tai na no obetra US SD scanner no sasori kosi afuomu na ayi abamba bi aboa no kwase empanyine no ono so kotena Dubai edi scanner omunyina kwa full private jet o eselo usumu nyina adwo asafo kantanka ono kwa de o useless chen obia wo se company pa wo se ayeka obakrom ha me say GMC Tesla ka no mu yo no madani eskafo tikamo so mbetimi donate Africa market wo se ebetimi donate ani unuya kwete botton kwase ya bi no junior safu kantanka na onu nso ntimi tufo no mesetie wo ya wo abusiani na abusiani ti parliament wonu wa jimia kan hu se wo so betimi achi straight bullet asu wa mapu no enu emfa ho wo chi akwa no tum megimi wa meso mu amehuru bia kama no tum emegimi obesoso so a obemma wiawie o na wo kwase ya bi ba wo no wajimi to the extent say unua ba na osi parliament won ka control say remote na
government ni invest sika na mo awia ne nyina de abegu abrochi no omo invest bi wo papa adwuma no because wo se no wo be wuchi na owu adwuma ne ye o de akwase bi ba ado kurasi ni na ntwie enti ka control nua ba no mani fanye kotidie na Canada Japan mu nidi no rough na ofa nyansa ento Akufo-Addo trim na building a nation is the same as creating job, and creating job is the same as building a nation. Na kantanka cars no mum ye ne prinkese na mutungu Ghana ho timutugu Ghana ho. All hospital ambulances are kantanka cars. No wa ambulances no to di kantanka nyankwada ambulance service. No ye school buses kantanka famo Francofie Asundiem school bus. What's your pension baby? Oh yeah, why employ Ghana for na Akufo-Addo sikana de ama kantanka no si kantanka employ 50 million of Ghanaians. Emiro afo mu ni madwuma ye o mu nim hwe yakra for mu no me polish car for mu na wo de mu ba be spray car na o mu fa some people amfa car no employ obi a building a nation is the same as creating job. When nimra so na dwuma no bi adwuma nti wo be wo se wo fa ba bi ambulance soja for kantanka wo fa ba bi antunim ebema tourist attraction na nkofo na mo ba kromo no ebem ko news international news. Ghana is the only African country making cars into both now dominating into the market of Africa. Now fe no country bia o free Africa ebeto bibia no o tax free ti dia make a kire no nti Togofo o ko fa ka free brochi ahyepo aba say ade na me nkoto Ghana ka na me drive ma Nigeria no Sam Cote d'Ivoire Sam Ivory Coast sometime wo nam Guinea nam Mali nam was huge sum of employment. Every year Ghana will produce more than 50 million pieces of cars. Nyansa nyempaibo miracle nyekoje sumai koje comfort to me. I'm telling you the truth. That is the reality. It's when imra hoso no the country anonko sana aba America omoye every year I buy this car Ford near I buy there GMC I buy there no am mo cars no hey Tesla boy your electrical cars I buy no shares I buy am discuss it temp fanipa your Tesla tipan and baby ya okotoka na taxi ni so obia nim se auto electrical okrumasi ya unya tax return tax now we better so na free abiding for tax into say be ya ebe motivate people to buy. Oh nyame shabroni oh ti bibini no me say we are see enyansa o listen enyansa wo de tie me what enyansa enya jimi kotidie ni nkwasiade enwie sika yenye setie sika no wia wo be waja no ho he sika ni ba akokura sika ni ba aberewa. What about the future generation? Oh, the next 50 years, the next 100 years. What about them? What are we living for them? The future generation, nothing. Because right now, go to near to Aseno, you to the China for 2 cents so crowd the come. And they are going to save Sikana Guamo Dachi home. Gold reserve. What are we doing? Cocoa ye cocoa sassing in the 2 gold say no kwa. Yes, say bibia timber ye obra food trying in our omukrom. What are we as the Ghanaians and I crony edian? What are we benefit? What are we gaining? Leadership. What are we gaining? It's kantanka kwasi biba. Why junior nya papa no si di onim nyansa no do kwasia bi ba junior ba no kwasi o ka chenze wo de on kan na nto so kakra fa kwa da enyum hye ma no kan na to so sister girl kan na to so why a minister otom kan na to so wo de atuamuda kan na to so Nafa minister position of Fadjene Ade. Oh yeah, when your minister can also MP Ade, Manfasua Mouse.
a nipa ne building anopa to anwumre o hwe machine na ekọ no or building the nation is the same as creating jobs. To omo machine no ma de omo ko nyina mo sisa enote de anwea de frusuro ni nyina everyone na way Ethiopia aka ekọ left and right ebi na ekọ form and na bi kosoro nyame nyehwe dan bi abehu bia glass nkwan nipa ne hihya amehwe wajim ti se bibini anka be da besi wo ka se Dubai na hu efe no omo da sori na besi wo nyansa na mpanifo ni nyae se yenya o yodi a ya yebetu kata nom ni Saudi Arabia mkro mamotrom hyehyehye Arabfo kura hu nyansa tuo mu ayo aboa biba monyene odi etia mu da mepa meyere fakwada nyum show ma oni aba na adwasafo no abedane dansa o TikTok kwase yampanyini akua pimpolo madwuma waje ye ade wadwuma ye parliament waje akua pimpolo madwuma ye koti a opadi nti osi o dabi mame ntumo ishamu fatum from ade kauna to su kakra asia biba da biam de etiamu da mame kan me subscribers no obi ankotwe nyina Steve no koso so abeg fire and fear door for me is showing her breast in public. Absolutely nudity of daughter of Jacob. Yeah, I see. Jenny Kwakuji just free coffee and no free coffee warm up na nature. I feel do. What do you know when I'm saying? Okra me say Ghana man na omo magidi me de obi atikobeka for my own anka me de on tikobeka for me corner. Ubetimi me match ye wona wontimi onkoton me hwe scenario na wona wontimi fa me nkoma politician enyi sika because wona ote face the country na see ye. I really admire you, you know, you use your platform, you know, to promote the civilization. That's how I'm gonna call it. Because nipa wa Jimmy Nkwana team futrum water a bless mint no him say mixing concrete and sand plus cement can make their country look neat and clean. Now bibinian chance kwa ho say ninuan antia obra wontena so free na nipa na Jimmy no water won futru na fear odo was you know na me catch us transfer free heaven na me nkonya ne sisi wo nam no abra transfer free. She was one of the people ya he Ghana. Abesresi ska o TV so ne radio so. Dia me di o matem sa time no. O me bo say o manyini che na me small boy o da be na manyini. Manyini no mo nyina abon kokora nti o mo no ye be ene mrewa ye be so mu o internet no so. Afia odo was campaign say o man ni nyi. Yo mo fa chem wine na me nsa komia ba bi na obi so fref amunti. You know, I'm too damn popular in the United States. Some of these interactions may automatically pop up. No be so enemy kasani adi identity. You know, with that being said, let's continue, man. At the fear odo was Namika chose a few as a glass of coin. She won my heart by doing the right thing. You know what I mean? And she said, my power same say na say my appreciate you my body my count sem papa for won say we good na okoyi no for the be kire Ghana for nyina say yen hwe me nkwa na me no for efe me nkwa na me no for sisi so a me nkwa na me da me catch say boys ni nyina so ye adwuma every 1 minute bia bola kan na boys na sisa bola no ye broni ye no nyansa ye adwuma make sure say ni krom ye neat kama oba ni krom all the flowers abesisi abonten special environment for bibini not here the cement for mo nyina nyamishra broni. The way you know for now, I feel though, young men kwana me no for so. Men kwana me no for to me air pointing, me jinaho. Men kwana me no for efe. Na me catch us way na special way of akunya tanaso. Onama wa bere no, obetima tanaso. Tanaso na chill nyamishira broni. Kwa kuji chose fire them o nyamishira bibia so tie no kre.
when I'm no special environment when you know konya utanso free na Misha Bruni special environment glass in kwa I'm sure I'm from nanti environment so hwe from pa I feche bibi ni dem eti afia odo me po asem ti ama mentimi ni watem enti but the one dey jimisam next time nyɛ sam kwasi ade no bi so watimi akoyi unofo e dey kire Ghana fo nyina so mo hwɛ ne de kwasi ade na ye because who abeye ama Chinny Jonas have given you know I've recognized you, you know what I mean. I don't recognize any kwasiafo from most celebrities. I mean I don't know them. I don't recognize none of them because all of them do use their platform to campaign for Nkwasiafo NDC MPP Form 1. So I don't recognize them. But you were different. You were a unique identifier. You show say one to say Fufufunu, one to say Tracy Buache, one to say Namika chose special for Kunyatana so free. Meanwhile, you got a platform also. You can do whatever it is they are doing, but you chose to use your platform to defend the truth. So I was really admiring you. But what for you going to expose who expose you body sano? What are you trying to teach the children? What are you trying to teach the future children of people look up to you because as long as I'm running Ghana, I run them. I'm running a form every heaven. The moment I may recognize you, if I recognize you, you have become somebody respectable, somebody people look up to. And I'm saying pushing all the female people and the female gender for so I may look up to you because Chinny Jonas have recognized you. And to me slow. We are Jimmy for no question say oh na we hear the senior the baby I'm in them. Wow, see if you won't foot. Asia, Zamre car and man foot through him. What would them and foot through? I hope I see a fan saco TV so now. Nagadi, a fan saco say enough for TV a pump and Nares. Nares, I wouldn't have for my Abuabi, I wouldn't know them. Would the wooden meme that having Whopper fan suffer from her any smooth a Phoebe and sound. I want to make channel. Fan suffer baby, Phoebe. Eti aduane kura obetimi ato from no afadi you are good you never go na wa brand so nkonya na sisi wotena so free special way of nkonya ni nyina so yenua wa oduma ogani ade ko for mafi amdam ni glass nkwa wo data kwa medam na chimi nyansa aboa nsuo to anade chance yakosi baabi na nsuo ni nsogum krom ade achi ade obako school akonya kronya bi so ntan konya na sisi abonti tan so free nye obi ade table obi amewia enie utimi peja de open na ye no opeja na we nsu nyina special of akonya tana so free eye de enye wa odum mahogany utimi daso enie amena so free nchel abawi ase abai na ebe help oh ja we ane da mani anyway bibini ya no eti listen. Let's get back to Fialdo. Fialdo, listen. Don't do that again. Why am kwasiade? Me kra me say oh e ma wo Ghana kra no. Me be po bia ware kra na say still da ho kwa. Ma me ware o. Ona me che me kan me bi kra some time ago just say I don't know because the way I see aje dina no hye. And minim se metimi ha ware kra. I don't know, I'm still thinking because se okofo bi ba ebeto ho say kima number 1 akra no wadane ne star automatically we star by force wadane star by force pasiafo ebe frefre na ye pe interview you can na da bia ni picture na social media anopa wi anumre or the social media wadane star by force na moreover bibini so agimi ontimi tie no kre on bi ti say I Duncan Williams aboa ya me huru ni ti say kra no watua correction ama ni wo fa bi atua correction ama Duncan Williams dia toto V8 aguni fi ona ne mane diguma omde edi ahyawofu a omde ye se omo ye rappers no ana wasa jimia watua scan nyina ma akwa na chese watua so many years onya mpa so bia anso ma so ni mu a me huru ni obema Duncan Williams yesu nyansa no
na ebi kura dis kan bi abebu anyanka na mo burohunfo na egu aso dem o matiam Yesu maji o ma Yesu bia ne bia no abeji obia nipa obetimi asevu wo ya Akufo Addo ni nua yiba omia moa no Mr. Okro asa nyame bia anya hwe enua de nie efuru krom na eba pasia ukrom kwan nyina tutu bisa on say ukrom school for kura ekobire kom nya konya so tena omti amanko ase omunansim futuro adwe hwe fom bibi ni ane ni bibia na broni akofade abanti nipa hwan na ma kwan ne every buy Akufo Addo hwan na gi ho kwans Akufo Addo hwan na ma kwans ye mfamra Akufo Addo enti nipa na jimi enti until say bibi ni besua nyansa no oman ni nyeda ni nyina so ye mpanifo the leadership na ye problem ne kese pa ani asofofo mo ane malamfo no tumi bia ni wiase I na mention to me o wiase ya can do spirit determination me sorry akoye adwuma da ni skani simple ya ka bia ejimi sem o ma me na ye onua na ye oni nyina ye dambo nkwase akeka baifuo bia ni wiase me ma di obi atemahia obi ani tumi wafuo mu obi a onya se ni nyina ye na da scam entity dia meka no afi odo menya nkwase ade sa bio me po asem what you say enkoyi no for no kura say I what disqualify won't mean qualify say no crazy you know for to abonten say I won't mean qualify to be Twene Jonas wife no more cry say I just say be I don't know say I don't know maybe I say me say no say why disqualify my UFA listeners e ma me po ma ware yo mo say my UFA listeners because what violation found for being it's very disrespectful to woman can what you say a man who disrespect you what you say at the end your friend akitesu ana montiasem your friend kata husie se wo yi at the end to abonten a enya akonomo obi nyeden obi man betua sika se obe forward to no because obi be ware wa na ebe boka o see am o dey find say machine I'm a buffet, some ware na manya, my madri semi ware sisia. Me ko hu omo a me na mde nsan bibi eko. Ma me nkan me subscribe ba ko Kingsley Victor. Or see the youth president, please are you on TikTok? TikTok no. Falasi fo bi de median bia account ni bebrebe enti. E na omo san de ya azan agigi nkofo sika. Me menyi obi asika muntie ni mi yesika ni menyi obi ahwe. What you say enti TikTok no mi wa account wo ho. Ba me de no my add me Instagram also. Ube say Instagram that's Twene Jonas IG and na media dia ka bia e followers han why bebrebe followers ni na scammers so mo mfa nyi ska dia coming from scammers kameka say o my ade say o mo de medi abiebie anyway they are still promoting me but some de begigi mkofo sika na em kwase asem na me ka cho say machimani ba bia glass nko eti dia me chance afia odo say na my madri say me ba be ware obi a me na mba betua ho ka nyina wo ba no wesika say de kura me na metua enti me sira wo say enya sabio because people look up to you say why you know for ato abontin say obi a mehwe ebe encourage emaya no amom nso aye bi na me ka kire na ade a nipa hu ade a na sote na ma ne ye bi wo hu na meche no de me ka wade ase say what ti say de tema na fufufu no momwa inkurasefo no twesi buachi mo agimefo no kwasiafo no ebetena say o makodi kote na anya fie ne o makodi kote anya ka na ama youth na start yes na say easy say me mesi antimi anto East Legondan mini antimi anto East Legondan na say me koda ho na obi de ne na ade ne bewura ma pie keke na menya East Legondan de ene me te ho yeren Ore Kwamofa was it glass in Kwa Floppy TV GH love you. I love you all also. And I'm by catch them my and say no correct. I am the deaf nakam no my blackmail or my record video. Say oh one to ya mammy am do beba bontin, one to ya mammy do beba social media and a mom to me eto bibi sa mom. But enya no correct say oko da hona obidi na ade ani wuram pie na atam fie dia ma blackmailing tie scamming on my Anti-Missile, don't do that again. Rise me now, say, man, who the outro buy, all right, I got you. Obi Uncle Twene Jonas Steve, Uncle subscribe, said about the comments about me, whom Macan. Anti-Muntia me, listen. And yet, Sabu, if you do, the wine and Quasia, the men, Sabu.
Nana Amankwa Emmanuel, say please, I fear don't do that again. I love you. Yeah. I fear the men you be you pewasem. Enti anya se abi onyi ube se be kakra na maya ni nyina na ma oma yi omo no fugu abonten ba sa number 1 me se ade bi o wiase bia e wo resource, and the resource can be positive and negative. Ti say empanifu agimi negative resource aye nya ne say akronfo okum nipa e kom di nipa ho kire nko a oba ha empanifu ni nyansan e ma ne mema nyina ya adwuma mo dan contractors Ghana na abaya we pia nkasa mi ro no ne no fo ho enam kwa ho ana etwitwa gu social media epekote de o contractor o si dan omo ne kurekure omo che na omo call lunch omo nim nyansan ti uba kuru no ayeye. That is the resource of visionary and hard-working leaders, and the leaders with vision. It gives the people peace and quiet. It makes them enjoy better life and quality life. One when I mention, penny for ni sanity. She from a baby and the pedestrian. A chair be need them, a charcoal for them, and the penny for no so much Jimeno. And until I say, oh, Cotton, did they original plastic chair, no chum. Na yetiam adabo krom sahwiyoso ye yam kwase dede sa bibini na mwiase no ono anasum ehonto no na niyafunu honto no ni ba bia ho kire no, because the kwase dede nipa no antiatiam a owu adwuma bia ne oman no enti kwase dede ni ho kire nko ha obetimi nante peace and quiet. O si se bibi su anaka bi na etwam so on amechem eti. With that being said, let's get back to this. Eti afia odo, listen. And warm up on Cambridgena than Williams Abuano. But my Madiana switch up a fear or doesn't. Let me clear this real quick before I proceed. Now me catch you say bibini we are no near the special for Kunyata so free. As I hear you community or that's being seen as you want to ball like going free. Namisha Bruni, Yansan, Juma forever and ever. And yes, I you because I bet boa anti Adiano say we you know for no two abontia. I've said it already, say Adibia or resource. And because people look up to you, have so many followers. And when they start learning, ABI, you are a library. You are a library. So wherever you find yourself and wherever you go, you may probably have a security around you, or even the shows or whatever it is you went, or the event, they might have securities because you are a library, so they're gonna protect you. What about the street girl? The neighborhood girl, the girls around the community or the society, when they learn this kind of attitude and they dress like this, it will increase the rate of rape. Go for bed, be rape. When I'm one boy stray, I'm one. Cause no for any pen who and an quote baby. So wakatasua, oh me human quote mere. A moment to be huno. Akono nom sa tram onmo nya adwuma nya no nam kronum opobia wia no nam nyina wa ye wade pobia wia no anonom tramo ne tramado ne ho ahwan te momenta na ni bebo no fo no so agina ho na afi ne sin gina ho gase na no fo ne hwe na nim sa o hwa na obi nipa na eba no omo no so a obetimi afro abaya brabra men ka asem kire no do aso mu kudedu awura fichire baabi akunturu mu de wa hyawa amau ai akunturu amau ai kuntrumuje ana ai baby be wura bi aseto kro no esesoro de ne be wura ese fom de ne be wura ono wa wetrama do nim twa se wo de ahye wona ne obo hosa anti nyame ampata wakonya nkwase ayare ye wanya yare a wakonya nkwase aba wakonyem nkwase anyensen oni option bi ase obeyi agu because wona mokra wu na sika de be koya abo hye no kra nyame adawroma wa nyame ampata wanya sika nkwase akọ hospital akọ akonum aduro na kwa kuku. Anti it's going to bring negative results, which is why I'ma tell you the truth right now. Maybe I win him and siatra any shanimu na me catch yourself. Obisi doggy and I me catch yourself boys in the year juma
almost Sabola be a heavy and I'm now for few of them no glass and while be at a coming and be a first study abroad for Manson Echel and Yamisha Bruni, heavy and I'm now the system is working 24/7 glass and while be at a coming and be a first study for more Yamisha Bruni. I don't know, don't do that again. Because your phone is watching your home featuring you on Pewasem. I now no see your Pewasem so any yarn where you know for now no phone now where jealous listen. Maybe a couple bar, me packet is which literally means Wakata Wasi. Now no for the whole gun will be a who that the Trinidad say no crime only no for that. Crime copy or baby hour they are meped and go for share than need baby. Nyasa masmesh because oh funny Jimmy Kone yere class medical Diana my pass man because Ghana for the Jimmy special boys Jimmy oh my dear to me dejina and actually you na sabe fa last hour the meped and go for share than you see it is own himself so qualify the specs of Trinidad's wife na o qualify now meet me worry now we become worry wa hu hia bi automatically you've become successful and automatically you are done it ni petitro yes wabusi yama be ni petitro by force at once by force you're gonna be on the news you're gonna be everywhere any and everywhere you're gonna be somebody Bruni ba na echere no Bruni ba na esere no Bruni ba na esere no Bruni ba na echere no Bruni ba na esere no nyamishia bro enti ho de kwai di ti ho pa we otuntuma nka kofo ade ti o ha me do nyamisha obi bia so tie no nyamisha obi bia so tie no enti me obi ware me a automatically why blessed what my blessing no it's not a joke my blessing automatically why are buy and when you nimonyam by force obi a omu bia be start egu including America when Ghana come because listen I got securities around me just don't put cameras on them I'm good regardless obi a bebu. And this is why you gotta struggle before you meet the specifications of the Almighty Trinidad's wife, because it's gonna be a very competitive. And then, which is why I'm gonna say that everybody should be a Ketesua. We all back at our Katawusi nya fufuna yini true mun ne twase nyina akire mun tin kire se would follow fufuna onso koye sai bi on na dwen adwuma na odba bi onam wa babere obi ampe no wonam nyina opo obi kura amane ne na twempena onya bi because brako adika twetwa ne nyina begu abontinti afono boys no ohun kura ne kwatemre enti listen aya jimifo na beko daso akopese ade we enti Katawusi Tiria make a channel. A Jimmy Fort Saku Ado Nick no for Atamone, a Jimmy for Nego, Sorono Moon, the Umfescania. I'm never could do him. I say, I buy a or Madini, your friends or my Sicina and the Buafua. Say, I bet now she's canceling and this for a fair trade. I command here the Aminim. I say, Bruni. And yet, Jimmy, Obia could do a Obio or baby or Yasbia. Obi adine da nipa na be hia omunye obi ana papa obi be sisiwu obi be twun adi obi ne obe koni ye obi so de obe ye smooth obi no be father for forever enti what be kan asem no yes ye nyina yate yes okay yate so eye jaya akokura yi na afi no yemfa pressure ngu so na yi love obe wi akura onya ya sisi ambesa na sika no adwendwen ni nyina pressure na akodi akofo ado akodi obi so na wafa ho sa half passing 11 no ba be wies kan nyina de akokwa because member catch MPP for no ko mu nyina agime no kran say se akofo ado wies kan nyina akono ofiri so say kima wano no obi aniwa odi scan e brew se amire no te so na ukrom kwan na emfuturo no obetim de ayi abu abasisi abu ababi so amaw na muwa bi se o na akofo ado akoye kwan oye kwan no anya kwan na wi hi how are you anya kwan na wi ana enkofo de bucket na ho no mo sisa abo ne firi kwan so e kwan a yeye no we e abo na gu fom wo be den no apagya e chese akofo ado ne contractors ni nyina nim se Ghana fo agimi enti mo sisa abo na mo fa ko tare mix na mo nkotim pransam futuro nani
na muntwa mra na emfa nkyerɛkyerɛ omo sɛ yaayɛ kwan ti na MPP fo no ɛsɛ omo bɔ aban na chi sɛ aban na yɛ nkwasi adwuma enti na ama kromfo ma che what the mechanics I had to say what should that this car to baby say nipa o hwe se nipa du ho befa eje dan ya obi befa sika no sa pepepe na akufo ado ye adwuma no o ye adwuma na ye niye se be ya nipa ne ba there's no way say obetimi asesa abo na free from na me catch us still a heavy na mu na hwe no nyame hya broni ni nyina bibia wa bia transfer free nkonwa na wa nyina special nkonwa ni na Africana nyame hya bibia so tiara special lighting blue as so wiem flower we nyina na Yehowa witness for fetch no ma twitwa gubukum ni abekire bibini so featuring Jonas ye na wuntem ni ekuro ewo wiem wa jimi ya se kraman ba obi akofa ni book aba se ono no ye ni kuro mu ye o se da bi book no mu Samson na Yehowa Joshua befa ha Moses befa ha eno na ono na didi akire nipa no so koye ba he ono obi adwuma nipa no kotwero na de ba obi adwuma akwa na me dwene wa me na nipa no so sa nipa na san abo ne bosia wa jimi ya we ne hwenyi na me ka cho se konya ne si wotena so free aja se we nya nka o me se obibi ni ubehu a special design environment I ne se paradise wani nka tena ho free na je nature man special way aja se tena so free twitwa pictures bia pa bia enyo wa ba wi ase no aban na ebe hwe o bibia ya aban de amere nkoti ahwe mo bia bibia ya free ti mesrew mumiesu nyansa special lighting nyame hye bibia so tie no kwaku GH Joseph fire the meguso na Patrick akose special lighting na me twache na we see bro me bisa am say we are there bad no say on ba Africa be hu say ma no om ni ntosi gu box mu no ma be box na kese no om de anka ene anka twade egum no ma be ne special design de asi we say om ma mehwe om ma Africa da anti box no we no emu anka na hwe agu no wadi ase we mu anka na hwe agu na ehwiegu ye nyanwu fom nwie tu begina no atwa picture free na wadi ase na anka ni bi na omde sekan atwitwa ni omba Africa be hu se de sekan twitwa anka ni ni aye special we nti ne ma megina ho twa picture free nyame hia obibia se otie no kre ona ne ma nso ba na omkura aduane a omontena table no so ene nkonwa na omontena so free ibia e free nyame hia broni na omo wa han so a wifi nyina wa ha browser free charge your phone free and na friend say leadership enti book na nipa na kofa aba no mesrew listen emfa ton wan ma unua emfa unsisi unua emfa nkantre unua se book ni se fasika breme na mfa nkwaji V8 nam na eno na meme o de scan ba na meme ji scanner me de bi kwa akoma Yesu no wawiem na me de aka akwaji V8 ayisa akwasi awu akwasi empanyin na sori man nso nyina jimifo nko ano mo first scan breme first offering second offering mi wie memfa sika ni bi muanya nka wa asori dem memfa muwa akunafo memfa muwa ahiafo memfa bi mia adwuma mede ni nyina ebe toto V8 ede ni nyina toto ntwene ene ban ede di aka nyina sisi asori dan atoto proto bi asori dan ne mo mun koso nkwa ye adwuma mun nyire mo ho nye adwuma na mun fa sika ne mra wa jimi yana omo wasantiem jimi so amen na muwa no so guso amen azemo bibi ni besu anya nsa my first boy na dwuma ni o hwese bibia wo mbia we na ye man no abeyi no asesa no somebody's job every chese ya wo mo nyina etu obi akmesi broni obehye da bia dwuma ne nkete obedwire ho anti ase obi a okrom bia obefa kwan bia so ama na dwuma ye ha nyame hira broni ti wa ye ni se chewe se whatever it is you are, wherever you find yourself, you gon be straight. Enti mesramu wo ya baya muntiemie I mesra I fear odo em say ada no na nikum and I'm say onye bio ebi nsi bio ntu ya baya a mistake no ye mensua bi oye no enkoyi no fo ne ntu ba bia na akromfo beba be repu anya akromfo kura mantamu boys ane omunam o mapewa a wonti ase no omo abechi wahye adam motobim abo asakamu tukusam ombebo asakamu atukusam left and right ubewie na untime nante na obaba onam Eric Asare o say Rayman intime sell
me obi ansua san kwasia de no munsua de a social media no it has so many good things munsua de pa no nko a why anti mesra munyame hye obi bia so tie no kre ati we nyina special way of light ni nyina nyame hye broni na ya special heaven nyame hye obi bia ati wa map na na etwagu no me ye na me de mo aba bewie ba still let me keep going on anti mesra mo with that being said let's proceed. Anti ya mpanimfo no na agimi ade bia wa ha bia anti mesra mo aye friend na we so broni ne se o ma sensene de o ma sensene anka no obehu se omo munwa anka o Ghana no omo nwa omo sensene no ai anya anka for real o mesra don't get me wrong bibini ubehu anya anka for real Canada man time I say I will never I say the system will never work so me guso amehwe sa amehwe na se anya adwuma ma ban ma betum kukurafo ni nyina afiri so o say special map ma ban ma betu am nyina afiri so bi amfa ne kwase anko munkora mkotena fie na mo sa mo baba so ne mo wosa road minister kwase yampanyi na akokura bi no na agric minister ono kura de na no abu agum akota frie kwase ya bi no na no abu agum otwa ase ai besen ana aisha na num friends ai ta shananu wajimi cheni tabi ana ka just ya be na mu na we no o mu nyina kwase afo agric minister wajimi ase kraman ba sa o kan kwase asem sa o mu nyina jimi fo nko a o mu nyina mayi o mu nyina mapam o mu nyina babaji kuro na me ba yeto aba na mamia se mu kukrafo kura mutimi hu nyansa ko wiyam a ebere na abrante ete se mintimi wiyam menso me wiyam bi because me tena ho am be wiyam mu nyina me akromfo me member be wiyam abaji kuro no aye ni ye because ma jime dodo masa ya bere mu ni mu jime no me kura na mbukura ya kwasiafo bibia firi Ghana ho bibia o including enua na egu ahwe wawa odum na egu ano mahogany ni nyina Africa bibia including nua abroni dia ye konwe ni nyina Africa was meant for my nyina ye bibia moa timutimi nya bi na nkamo fanya tourist attraction na Ghana ntimi nya the Dubai of Africa moa koka o America di so many agree last week no mo ye we nyina o mu guso kra ye ma mi ntwa bi nkyerɛ ma jimi sa ayese moa last week no mo ye we wie da bia broni ni build ma jimi me timi dwere mu ho a mentim ase ma jimi ayi ba omia kwasia no wo diskani nyina ma yire twu nani makeup sa abetena say the demon is hunting the economy kwasia bi ba na me ka cho say TV station ekon we TV station car na ekon TV station e blockase wo ba bia na me ka cho say oh no musi foforo a da bia musi we last week no musi wie amusi enie building a nation is the same as creating job enie ana musi no enie machine na eba no amusi da bia amu shisha glass asia mama tesu du jimi betra o when the fundamental is weak the economy will expose you balance also economy no what jimi awie scan ya akogwa brocha ma economy ni expose you a wo say o wo de end e mo ade press ni ho tantan basia wo ba no afu sede wafu flat sede wo nidi bo so memiensa zanan say si a wo che sede ya wonyim tafo basia bi ba be wie scan nyina de ni nyina awe aponchi wo fie na nkwasia de na moye munsia nyansa mugu wo parliament wa jimi fo nko a munyina ma jimi NDC MPP mu nyina ma kwasiafo mo NDC fo na nka me apel ma semu omu kwaji akofo ado sika kwaji yila bitum se ekim ade kokwasa saaji yila bitum se ekim na ombe matamfo kwasiafo because me no nka me apel ma semu because yi blog ni ahodo a musisi ye omkroma nya sika nwia te se akofo ado enzo musisi yi blog sisi terminal 3 airport sisi yi wa huna me channel antina me yapel masem because omuno I mahama no kura wan sheda ntwa 8 years ne papa and so normal no ye na no den kakra o de compare Akufo Addo na o boy adwuma bebre ntina mapel masem awiyo I was literally about to like them na mo kwasiafo mafa akira akwaje Akufo Addo sika abaji labi atum ne kurasefo asefo na me catch us heavy na mu special for kunya transfer free wonam no abra transfer free nyamisha broni heavy na mu na hwe no just special environment asa nyamisha broni ni nyina anso de na excavator ene si wona Akufo Addo nya aboa no yeren otwajatum oyeren otwajatum ajimi ese krama ba ti mesira mo
munsia nyansa menya obi a ntimi hwe na se pressure na me de ba no me hwe na se anu ayem na me ha me ba be ye den atimi party na ma ba be wiam muntia miye ma ba be wiam se nkokrafo me ba me de technology fu aba ma ba be wi aba no because minim se ye den a ombe ba be ombe wiam because omagimi ombe wiam asisi me bat me de technology fu be ba no ma be wiam awi ni na ma ba be ye den abe park mu nyina kogu diabetes center me ma kogu dialysis me ma kogu health care me de abrofo aba nurse for papa mun treat am no magimi do old foods amagu parliament wa agimia for so many years mo hwe omadwim de oyare bia ya treat no wonyare so ya gya no akotena fie na sika na ba wi ya wakodi wade simple as abc na ya ye kroni ye ya so ye nipa ade broni akofa bibia Africana ntom bisam ze na buwe nyina nkrodi we proud no massa ntom bisam ze now if we have all these resources then ya ho nam so magimi esen kramai kwasi ana me say na me Ghana ya me dia na me oil na broni ne si oba betu oil listen udi afon saudi mfidie na ba me kra me mamfam ma me ya me beto me mfidie abetum ade se wo nyes me say me kra na me metu a ana me ma obi atu ade wutu no tuni nyina bra se company no managers ye tu a Ghana ni ba ko broni ye ba ko se workers ye 5 a aye 6 a Ghana for me ensa bro abrofo me ensa mo awie no fabra yenya sei ye ti afidie ni kawia profit ni nyina ye chem pepepe dabra pepepe kra me mfama ye chem 30 70 be fa 70 wa fa 30 me na asase ne ya media I own the property onda mugua na chimifo ahim na mkache broni nkra se onu krom wo di kromania yawo na twa na funu ma ato no kra ohene to asase ama no asa ato ama ni nua asisi no ohene no kra yakwase ya che mampanyini no kra say ti na te o say ye leaders no mo omina chimifo ma se kwase afo ngo bo bi krom no aye asa nkonya special of nkonya transfer ba jimi sa mo kwase ye problem ni jimi no siafo mo obi ansia ansa ne ho ntoro wo bibia o wiase e mani ba bia na moti wona jimi nko a se bronsam e na ama economy wo ba omi a hontantan kwase bi ba o ba de asem no ameka ye ba ye be ye ni ye kwase broni enya excavator o hye na hwe e no de ye adwuma boys ndi anopatu anwumre anadwo ahomache om de ye adwuma kwase bi ba wo twagya to ni nyinam ase no kwa ade anu so ye cement ni anwea ko tale de omo mixing nyina hwibaro ni nyina bi wo Ghana bia bi wo Ghana emwa all right got you thank you I appreciate no omo ye adwuma na e no omo ye excavator ne si won asia bi ba wo de wo so wa hunyansa na ade excavator na kogu kwa so excavator more than 5,000 ya wahye no e na ade kogu kwa so e na boys ni di tietie ntokuro na enka ukro beyeye kramai ba muguwa musia nyansa mwa wanya excavator free wosimatwa jatu jimefo pressini broni di ode ye nie uwia wasa tamoba betena kronim se me kohwa brochire kwasia biba nyame na ye kwan no eye nyame na ye ana nipa na ti excavator no majimi ese mwa no maji obibini besia nyansa by force mutie de meka ne ye obi abesuanya bibia nipa na ye nyame nya hwe owi aso telling you sia broni onu kofa ni book buy onu okoye calculator okoye phone odwene okoye plane okoye car otiafuo mu na chimi emwa glass nkwa anti with that being said let's get back to business obi abesuanya nsa anti wota bene Duncan Williams ne hwan mu ni nyina no omo ya politicians would you Jimmy this kana come on where we are omo kasa don't pay them no mind say na I bronsam na ma we ase de omo ana afro na ka chen say munko dada mo mai cause omo we say ota be na hu ni sa no even that ani Duncan Williams no the whole Ghana omo branch wo omo ntimi nya adoye ba akokra o Ghana adoye omo amoye adoye despite mo oma jis ahiafo ni sika omo ntimi fa bi kura anya say oh yemfa bi nye wo yale om krati mo den che bronsam me Canada
Bronsam de say Bronsam de say no ani Akufo-Addo ni ayiba omia asofo ntimo de nchen Bronsam tu kwa ya Bronsam tu otiam ye kari baba kwase agajimi no nipa odi wa bro ya Akufo-Addo aden na me ba krom amaye mete Ghana na ni bra me bre metwe frame ma me sha ma miska go to credit na me ha no credit call credit me just scan it ade ana me na msani omuska me na Akufo-Addo kwase ya 11 na mambu afu ampese me sani omka preview me na msani omuska munyi ni se no ti Ghana manya kobo kura mfa ma obia me ba me na msani omuska munyi ni esa asene me na mfo boys munyi ska ni se no kwa munyi until sa Akufo-Addo aboa no edi ni 11 because me broni na o ma me ska ni free no ono no me nya ska ni free a wana bi o de chame me ko send ya o se me send ni free on me kobo now ade Ghana fo no wa feri adwuma ummi adwuma ma omunye na me no me send yo muska ma omundi adidi se be ya okro no ne makuni pa ma yewe no so beti a wo se kwase bi ba wa ummi adwuma no wo se me beji ska ni bi akodi a shelf o play na makoso asene on obi a bewu masa ani mbewu afuo mo me mfi obi a bi nti se ma jimi na mbe support Akufo-Addo abogafo nyina omunim nyansa nyina beja ska sene mube because obi ani hono nyansa dantima o se hono no abranya ska no sene a na adu bi ba beji ska no no ebe fefe ni sin o ji se nipa ono wajimi nipa e kraman ba cause we as kro bi ani wa o sene ska aban se mejibi ebi nsida eye company na omo aye app no kra na se omo jibi a different case na aban de kwase bi ba Ode no kra na de nyame ase oh say yesi nyame ya adom na say enkofo tim discuss and fa mobile money na say omo nkofro kan first kan kra na akromfo nkoku omo ma crime rate increase ya me de nyame ase timi kra na say me invest ska wo company num na company timi train employ more people because job creation yesi ana obi a be yi ni sika free mobile money omba be gu adwuma ne kwa mobile money has employed so many Ghanaians ombegu adwuma ne kwa because obi ani ono no aye brebre akoje bosia se ode koye tuto bibidie ona se bosia no okose ni sika na Akufo-Addo se me ba beji mu 5 million na ono no ne de se odi o yare on ono bosia no kura onya sika kura se no onya no de kotua bosia ne ka se ya na wa o si wa beche sika ma Ghana fo wa be beji me sika ne bibia no first kan ye adwuma o se sika ne bi wo san ne bia ma obi a meti bidia obi ana oni asem ba obi nkwaje bosia ema mesi uba krom ha bosia interest rate ye 2% per Ghana interest rate ye 35%, 28%, dia fukra am say 18%. Ono akwaje se abosia no de ba be adwuma kotua 18%. Na wo Akufo-Addo kraman ba ho tantan kurasi ni biba a wo no the good for nothing Akufo-Addo jimifo kurasi ni awa ada da nipa abegu nipa ni ma se kwakwasiafo ama nipa kura bamabu ai chese gidi ayenya wo mumu nyina gidie na yira kwasia biba wo ba be jiska no afri nipa no abra percentage da so nya asem ketwa bank ne nya se ordinary bank of Ghana nkwasiafo na egu no abra sika na aban ne de ma obosia enya aban ne dia o nyo no ni na bidia anya ne wofa bidia ayo man na tax sika ya gigi o man na sika a onu no di bi ma no oje ho nkwase interest rate o wi a no san se me san betu 11 na aboa bi support a wa o kra o support 11 bi a kraman ba for the meantime we are ba anyway it is what it is. I'm sorry, I'm going to say the truth. That is the truth. Was akwa no ni vision wa jime do me say wi ase nyansa na control wi ase o broni ni nya excavator no odi siesie ni krom ba bia eni e bi na si ono boys ndi yadwuma eti boys no mugumu o ndi yadwuma ni de tuo bi aka building a nation is the same as creating job and creating job is the same as building a nation sanete nyame nya hwe o wi ase di asofofo ne kan nyina om de om kom na de om we boy wa de aduane command kofo mu fie wana wa bia etua ne ka delivery adwuma. I'm telling you the truth. Excavator kwa no ho saa om de jeka kwa foforo nie metimi atwa more than 500 ache ade na broni no ankwahye no asia bi ba me ka asem ne kire wa ade na broni ne nkwahye no odi yeka kwan no se be ya ni nua nkowu sia bi ba men she excavator men no asuma sojafo mamotrom hyehyehye omo kan no omo di America
nyina anye soja fo ye MPP nkwasiafo no boys na de akire na akom de no ko soja bia hu soja ni bia ni wasoma se nkwashi ajapade a obekọ nyina anye nkwasiafo ko soja ni a ono ewe soma se nkwashi ajapade obekọ onim se nipa na osoma na dwen adwuma nti onko ko nipa bia ni na dwen adwuma a obetam se yenhye ajapade a ebetim de aye oman yi ajapade usizi aban bia sizi ajapade a be ye aban ni property every 1 minute bia man was ti akofo ado ne su Jimmy for de me hu bi crowd anti wow the adri no wow bi do Jimmy ba kan kwa asem be support listen aya mo ba mu hu o maka so mo ya mo sika ya tu o mo ka me party bia ni wa ma gene kobo kura ti wa Jimmy bia me do atem ko Ghana first ya bre wo man no ya mre obi kuro mu meye abra ye nuanu mo mu Ghana ho no mu ja Jimmy keka o mo ho beto mo pasiafo ye ba kuro mu na Jimmy wa ha yenye na me ka cho se kwa bia wa bia wa nyamisha obi bia se otie no obo obi kuro mu beyeye ede enti ampanifo nim nyansa keke se bronsam ye Ghana ni ade na bronsam nya America ni because Ghana ni omukura na no so kuro mu omubro 400 million baifo ni ha bronsam ni ha nya Ghana na mododo New York fo nko an mo na baifo bebam I'm sorry that's the truth baifo bia ni ba bia obi ma okokun ba wunua wo ofa o maame a wakuni free obi selfish interest nti ono pe osika da wajinti osibra na kokunia because oye baifo oye wa we kwasia I'm sorry that's the truth kwasia me nam kroma wana me ni na tamuhia baifo no wan akonfo ne malamfo nyina ne ahemfofo nyina me so mumu manwan omo abutubutu omo wo social media no me na mo a me chiliu baifo no wan ti me so bia nsu anyansa Akufo-Addo is a waste of time. It's a waste of time. Dollar me they call 1 cedi. Every 3 cedis. What you drew 8 cedis. What yale what bodam. What jinya juma. Me beti petrol so free 14 cedis. What you drew 500,000. What you kwasia. What Jimmy Chen nipa bia. Na me kura me ba be a cement company. I de cement naje 5 cedis. Because adi a otu no Ghana. Why then na cement timi drew 60 cedis. Mo yale ana. Jimmy Ben no ade a wo mexi ade no country nam aye dan na ne bo timi duru e be na nipa timi si dan kraman ba Jimmy fo nko an kwasiafo broni krom petrol $3 emwa nkrasefo asefo krasefo suanyansa me se obi an suanyansa na honto no se mwa ne no ontwika nti onim se petrol bo odin wa brochire na nse me ne me ka ne ba na nse ma yi me driver ni na di ti me ne me bi mo ne bai e be kire mo se me da V8 me top petrol bi me top da bia gum fala fo ama na mo Jimmy ni na na twene Jonas na mfom on niska de beto ka ni na mo kro mo ntimi nto me ka no ko ba kro mo ntimi nto siafo remember me car am use nyina de engine sakura V8 me o Lamborghini V12 Bentley one me cars ni nyina V12 Rolls Royce ani nyina obia ni obetimi ato me car ni kobo kura me ne koba kura me twa petrol na kire mo me tobi da bia fala $3 ti adwuma $1 1 hour bia age $30 ana $40 de na katua anye na famu $3 koto 1 gallon nti 40 dodo se na benya 3 wo ti 1 hour sika fele o ka nti ubeda huhia owiase ha ubeda huhia owiase petrol no tu no Ghana heaven na na police force na gina the police are our friend on board adwuma forever ya adwuma 1 hour na just $30 ana age $40 famu $3 ekoto petrol beda huhia ubeda nwa huhia enie petrol ni nie me trofo na se ne dance ni wa bruchi me ya no matwa akire enie amin chanchiro regular $3 me ba be twa ni ye no ahwe ni ye aha no mo ye ade bi o mo ye ahiafo de no mo ye skafo de anti petrol no 1 gallon no ahiafo de ne start sen enie ahiafo de ne start $3 and mo friend regular $3.29 and silver ne skafo kakra
$3.69. And I scaffo pa yenum ya ewo scapa no ye to we bi na meto $3.89. Onu ontu no ha o bibini ontu petrol ha oto petrol $3. Ti wono nya okra na wa se kraman na ode dollar na duru $8 anka $3 no ke eno ane 3 cedis o senka enya mo na mo yemmoa na mama dollar na duru 8 cedis ena dollar ne $1 1 cedi a enka $3 na no 3 cedis a onti wono one which say wo ka ma ko 5 kra wo 3 hours sika one day 3 hours sika to me fele car no for 1 month fele cash ni nyina onti wo be da wuhia na me hu se bibini ye kramai ba no onu ntu petrol ni krom otu o krom oye oni nyina otu no o krom na onu petrol no onu krom ni pentiment meti Ghana Toyota Corolla kura ni penti tiko kura ni pentiment to petrol no wa jimi esa abuwa bi ba nti na kura na obi be free na kura ase aba krom kura na etu kura ni so kura 500,000 na 1 million nya se ontimi nko 500,000 na 1 million so nipa ni be nya se one day sika o boso me sika bebrebe adwuma amje 3 million 4 million 5 million na 10 million jimi nko a me ka che broni obizam say how do they survive na am say eti nipa no wa why do nya obewi ya osisi ya because when we are oku glass nti na bibini bia ekronfo no ti na be bro chire dan bia glass nko bia me bone da why na be fa bibi me ya na mlimo asi akura ina popre town na mle warm up ba na me catch us every 1 minute bia my verse $3 asasi asenso na owe train station nkofo ewura na ma ko fruit train ni ade nyansen ye adwuma forever police ni ba Ghana no bia nkasa amre okope kote adi munyi nkyere trace bu ache mo ne fufufu no mo osom ne mai bu adwuma remember me se broni nim kote adi cha bibini ti dia me ka no so obeye dan obeye adwuma apon awie ansa na obeye nkwase ade awaye enie oni police ni ba obo adwuma forever and ever NYPD na chese police no what you say omo ye adwuma 24/7 asumo mo man boys no so de bola kan na musisa bola bia what you say na wa nkwa adwuma nenso a wa nkwa adwuma nenso a bola kan na mu no befro top view na hwekrum na chele na tete top view so chele no otima Wi-Fi home free and go Wi-Fi on board o charge your phone free mobile on board what you say library free cruise chese bibia bi wom what you say top view behem na chele nyamisha broni bibini aba wiase obrewu otiba bi se ni nua na one ne tifie ne ba ifu oye no chimi nko am ka chire broni pra anyi ati me yanam ne masia ho am ka cho se heaven na mu na me yanam ne masia in appropriate time de woma apo beba na ade no muntie ne yemse wa ontimi tie no kro ontimi tie ye o ma ri twini Jonas yiso mo madwen mu abie nko a no mutimi ye ene yale ne nie aduro nie car ne si wo no test free ene ye de agu wo no free and safe bibia free ye ka kire wo ana news wonam na se open news akan a enkotu eska bia ma obia bie so keke bie na newspapers ni nyina bi we are now the free daily graphic wom ayi wom me so me say daily graphic ayi Ghana na daily graphic o say there na me ga just say dai bia wa bia glass nko na omo test free bibia free say Ghana nka wona na to graphic ato mirror ato daily graphic assist ka ato aha sorry be yi ni free onu accurate be from no mo de abre no ni free enkotu ahwe mo bia bibia free na me catch us a glass dan bia wa bia enkotu ahwe bibia free mitime nanti the whole kromu anam first canton bottom Ghana untime nanti wa wo mantam kura bra unkura ska cause wonam utru na mienu na obi sire ska obenum su a isu akotua akotosuo metimi atwa the whole day mu so obi so normal nam hada na yes pure tewura na ko obi ni ha yes ice cream kewura na nam ha obi ni ha
yes ko ti wura no na ma obi ni ha ebi ni ha me hu bi da e ba kuma me hu se obi so no ma da wa o ti abrochi a wa hu bi da bi a twabra beje $5,000 na me ka cho se glass nko adan bi a wa bi nya me share obi bi a so tie no ebi ni ha bai na bi adwuma ma obi a ho to no ti obi ankoso abi bi a se okoton obi anso ahwe ha na me share broni ati Mr. Muda obi say daily graphic ni ha mirror ni ha Mr. Ahadi ni New York Times ABC News WNYC News Washington Post sana hadi no friend Mr. Why you gotta be getting me high. Sometimes I still memorize some of these names from Ghana, so I might mistakenly mention one of those, but I'm sorry, you gotta understand what I mean, man. Eric Azonto say, how are you doing, Chairman? I'm doing so great, so tremendous. I feel so enthusiastic, man. I'm good regardless. Let me catch you say, testing and so for is you want to test free. A car, be SCO, be free. I mean, Shabroni. Can doctor hospital room, doctors room, be room. This is 24/7. Nina ya banka. Nkutia himo biya. Make me a more than 1 million casa. SCO kwa abande. Nkufu aguma ochi omuka. Mon test me ma free. Glass. Kufu adu tidosi ho tantan kurasi ni biba. Bosom musuoba. O dia jisika dia skania na dia asia biba timi mebu ho akontare achiase yi levi wo yare on ona na to yi levi asia biba mo ama jimini nyina na odi mpanifo atem na do so no kwasia nipa na ye kromfo no menya ndan asia biba wo dia ma obi ansua nyansa na menya jimi na me catch say glass sia nipa no ni jimi ni pewu hospital mpani ho chese nurse for akatua ma teacher for crack na ko strike no this can dey share for claim na kwasia bi ba so defend Jimmy Sem wa Jimmy on kwasia am catch us any test free 24 hours results near the amount every 1 minute be am ba se na na me share bi so te na me catch on ti obi am ha say me comment kwasia comment bia na atem ne do so o mu nyina Jimmy kwasia for good parliament o ma Jimmy bia free Ghana adentina Ghana ni bre siani mbra broga na me da me tra play man am sim ko dran ko fo we yawu pasia sim de be cho mo o man sia yan sa me nya obi amema o mo aye tan o mabusianfo anim siafo ti woni wo ya kufu ado abusiani an start tunefo no sia yan am catch us a glass o ya de pa me ba me nya hwen kan fa no siafo ajimi sa de ane bibini abo na egu no top views na namu no hwe na chele feel yo and no more chilling. I mean, shall be as well. Me try playing man. I'm seeing me be do heavy no more. Now I got just heavy. I'm not I mean, shall be as well. I'm going to go see a for me. You do say Kimoma. Having I'm special flowers. I mean, shall be as well. I'm saying, and question I say glass in kwa shout out to obi a subscribe to Jonas TV bia obi an ko subscribe say we am boni din nkonya ne sisi wo no nam no abra tra so free nya misha broni heaven na mu na hwenyan sen ya adwuma 24/7 ti wo pese mija omu a mo musu anya se o tabe sei aya Vincent Danka Williams kwase yi so amekasa nka me nso ni mu wadi ase on politician discover wa e o man ni sika udi a ontimi nya ohwe opa onye dai ti asofufo na akufo discover mu nyina no omono akufo Jimmy no atem scan dia mam because omono maye yawie maye azan dan yeskafo awie ti se kwase ya okodi asanten na atemi dako ms ne bahu na akufo Jimmy abeduro abusia dofunu ne otantan kwasia Ghana fo teacher fo nyeskantua yenyeskantua omuka yewu hospital bandage kura bi ni ho empakure nya nipa fa omonto so na nipa ono aye yawie wa ya azan dan scan yawie na asan diskana copy ni so se man be boy ya sense and am abufu no ma abi scan wo ho ba se kwa be first use no omo mfa vision na di use omo use no nkwase using emwa krasefo masa heaven am na re na me sha broni top view nesi wono e se catch you say covid be test
on chese ultimate free no ma ba fi aba test ama ni nyina e free ana si won ba bia ka ne bisi wani awa ku faru kwase mpan broni na ono koye na de na obokam o si e free o si me dem be jiska bicycle no bia yi bia o de akotwa o wi o de abesi wo no we so wi o de ba besi wo ani o de abesi wo no he o de besi wo Ghana ni anka ma bio eni o de besi wo obe make sure say wura man sana akọ broni me say heaven wa broni nkwa na be komedo yame obe make sure say wura mu nwie ya anko mas o de be kwa kope ba foforo de ahye enwura mu anko me nka na ada say na broni tie nyame hye obibia so tie no enwura mu anko onto ntwene kwa ho da obe ohun say wura mu wa check bibia hu say wura mansa enwura ma nko na me ka che omo de bola cancel na mu sisa bola bia every 1 minute bia ban ba so na enwura ma nko awura ma wie afi na okọ awura ma wie onzo okọ awura ma wie ena okọ awura ma wie ombe nante amunya politin to form da amunya pipa to form da omo na ekọ amen shira broni glass obi sirai ale na wunyina agrada so agrada de se medical ka chense mo am discan be ko nyina mo yankwasiafo wa hu se dan ka Williams mo de na sisi a hoye o tabe mo obi ni mu nyina ko school da mo di krom ni mtro mo na omo nya sika enti ade no no so chema o enti wa de yan azano sika gare sika onya de bia ko akosi aso dan na si ho amfa me adwuma amfa victims no se mo me adwuma mame sande abebia aso dan se mo kura mo pa mo ngina ni ma se obi ama asore no o de be hands off na o twi correction no oni sofu na ji o ma che miensa sofu de ba ko on ne de mienu o mo ka bia obokoso adidi afo e se mo agimi no mo take advantage of mo jimi makati say the same thing be before nyina jimi na amaki no fori atama take advantage no obi a bebo pressure say mo no de mo ka say mo be mo anye anti de na si amote wo ye ade na mo ye no da bi om nyina agimi nti na ya de mi wa onim se o ma feli mo se one day to one factory eni enim se mo be ye mo mie factory ni enhwe na mo name the people am employer mo fo mo mra social media camera mo ne camera kura mbetim ne mo fo akọ record factory na ba mi ahwe eno ne yapese yehu e mo nya ade na eye bronsam na ma economy na yeden na emu ana kwajijiska sofufo no no mu gwa so dan no mu ka ya wie mere die ewi ase ade ibi ukwa abrochire kura ba bia de kwasia me na America me to petrol $3 tie dia me kan ye me to petrol $3 1 hour bia me make $500 per hour ahia for kure okrom a wo de ye wagimi kura no niska no unya adwuma nya eno ane say wo de ye wakọ wa download ya fenzen wa download ya fenzen Uber enie opa abraha oba enie wo de wo si unya adwuma nya o fere o mpese okwe kwa ye obi adwuma o download Uber o download Uber na oba no akode akọ choose bicycle u choose bicycle a fenzen wa choose bicycle Uber download Uber Eats o download Uber Eats enie no wa choose me data no me so enti wa choose bicycle u choose bicycle na no aba be yi bicycle ni bi bicycle no electric enie e-bike nya e-bike omiade eni bio we e-bike gives you power as you paddle enti a charge esi anyina charge enti kan 10 cents so fako jinuane wo restaurant fako mo obia oni fie 1 hour bia ye ma $30 eni ebi ne o ya koye bag ne bona chini Uber Eats enti on the bicycle no o jinuane no de agu bag no no de akọ obia fie 1 hour bia o de akoduru fie no commitment etepo no $3 $2 $5 ebi kura timi ma $10 ono ye onkofo bebra amu no omu mpese o mepia ba abontia beto aduane na omu a oda aduane no enti enu anwumre no wanya hwea nkofie kura afa $300 kofie bosumi wanya hwe kura no bosumi menya kese bia bosumi nya bia $8,000 nya $7,000 pe o yes adwuma we nso antua tax free tax free aban to hwe Diria me ka kira no aban te hwe sorry ko ye adwuma na dan iska ni simple time ape na abeko
time ape na obet obetimi ada anwumre na akọ obetimi time ape you are self-employed. This is a land of opportunity. Be a human left and right, but be a human left and right, but be a yamount option bicycle go. Men koto bicycle, would the only scam men koto contains the animal. Dear Diano, a good bag in Fassi Cantano, so Faco grow beefy, Udrua, or the fear him nade at the Aneba. Udru fear him, no bar now the bicycle, na beshaw. What the Ababesha, what the Shah we are. Now why what in Yanako Okoba no asabe bicycle no fofro. Now as a bicycle no doors there's no way so bedru baby na bicycle na e man asanda ba bia bedru bia bicycle ni biguo yibi na fako. Kwa kuji e the system na say ya adwuma keke o e ya adwuma 24/7 na obi ebi no obi be yi ba akodi akọ adi nuane akọ obi oni fie no e na obi be yi di akọ no ebi nso na obi nso ayi bia o de kọ no papa we nso be yi bi and no be a be out there. Oh, I cry and not on the two hour call no one. Oh, or under the conway, and a papa will be the so I know be the acon, and Kofobe Braibi, a normal deco. Oh, I buy a beer, and so on, so why you be out there. I buy a way so you be out there. One I in the out there. And abino if I can never make it anyway, I brought for man so one corner come I brought for mama. If I can never make it anyway, me ye will react baby. I'll make it right here. You bicycle. What the upper cram many bicycle? No was select Uber walk. Nanti fair diane come obu in fear. Quadia diane no ever restaurant. Fananti command in fear. In Nanti 3 hours pen a coffee quada. 3 hours bet me a crock $200 coffee quada. Coffee quada. Why you be out of the papa na you be out of the coffee na quada. Oh, the system no. Missing your mission bruni. Apart from that, upa many by Nantefa Coma or more review. Obra, Munkobiso Biasa Mena Henata, Konyan is what not free. But that's a bread. O the old make a crack, Kojebian in the restaurant, Facomo Buenifie, O Trasic Gra, O the Tanasina Home, Uria, restaurant now Kojebian, who could do not Jones or or more washroom or who could draw, oh, maybe Papano Unity and no de con. And where you are the make quack with Giniane. Make quack with Giniane. But I know me come to me. Oh, Obi say oh Uber walk pa. Oh dear, Jimmy won't subscribe to me more. Cause Google na bo show say ya. Ultimate the 9 a deliver. The friend Uber walk. And our ultimate deliver with bicycle. And our ultimate deliver with scooter. And I scooter and I been to me Magana become foot from Kwam Ebekoma Manase. And I ultimately deliver with car. And to a car cry, you can make money with a car. Whatever it is you have. Oh, hey, Bibini Kwana, in the Bibini crab, bed o yassi. There be o Bibini bed o yassi. No, oh, Mia Juma, not what Jimmy Kwa, oh, Mia Juma. I be over Chroma, yes, factories, not Bibini, so I die. We are including a Kufuadwa Buano. Otama maisika 200 million because a cathedral edi owusu bempamo maya zanya scanner no edi o makogum so meda da Ghana for sanye de wo yale on nyame shabroni nyame shabroni obi abesi anyansa bibini si ye nipa obi abesi anyansa wo de mame hwe mame show me data na me kire bibini Uber walk no let me show to bibini mame show kire bibini say be ya ombe ho where do I do this anyway 24/7 the system is working 24/7 24/7 boss. But system na ya na nya adwuma
I mean, I make us say Uber Kran, Utimi Yeden, Utimi Uber walk. I won't do. I say 24/7. Only Yamika, yes. Uber promotes your doom light. You doom light to share. What will be our argument, Yanikada? Every week, I check. Yamisha, 24/7. Yamika. Some of these interactions may automatically pop up. Me too popular in the United States. Yo, bye bye. Oh, see now over to me, I give me number. Only a chat it. One pay me number. Oh, me back camera and toast. So give me number and chat it. We a nice girl, pa. Family number, mommy and chat here. Who is that? I'm here chatting, me and chatting. She a fine girl. Me mau be a who. Me fan to so by yen chat. Oh yeah, any abrocha man why for pow. Abrocha na mo Lukusa says the young girl. Almost 50 years. Yes. Hey, but abrocha fuck me fan to so. Hey, abrocha fuck who pay Ghana on. Say how that so to Ghana. Cause I'm in to manage chow sisimo. What say on him say me boa wa fefo ani o classmate for nyina say ntoma twom sisim. Ahun. Omo nyina abom merewa. Oh ye ka usam de to super na omu hu says the girl about enya hwe. Da bi we no kura when the 50 years dia o ye me ma me entimi nya adwuma. Ka me pege bi na nka me anwumre me de ka akofa ne akochere. So nti we o ye me ma me o de ma me nya. O ye adwuma o he ya on. Yes, o say we ye dey u fra adwuma na e ko me boa. Ghana na apia anka sa me oti ba bi di konkon sa me boa. Ana kura obi kura be dada o say ye nkosofu bi on kobom pan na obi ye o. Me boa. Debi obi uba kroma hu what so be compile brother can debi we announce you debi that oh nyame sha wate ye de nya adwuma Mr. T adwuma 5 o'clock anopa na mapon enu apon week bia onye katua meje na watch bi afiada uba hu si adum light da debi that oh nyame sha wate ye be shia glass nkwa ba onim ya bo me high na ka check them no na shia no na me no chat kakra 24/7 the system is working boss nyame ka 24/7 glass nkwa we run the city New York City we run the city all right ye be shia boss nyame ka I'll try. Yo, you wish I glass and crab for man so often. You are bro for man. It is what it is. Some of these interactions may automatically pop up. I'm too popular in the United States. Yeah, I'm the chairman. It is what it is. And with that being said, let's get back to business with the Uber Eats in the and a police car is more than the team says the beautiful girl and one corner come when we run tokrum baby a car can see intimate corner. This kind of cars are the police cars we run tokrum and make sure say everything is high. I mean shall be a so tiana. Get a minimum down. Cannot cry. Opia free Ghana. Now be saying your girl, what's your 50 something? Media and your and when you ask my number, ha! Na because media made him, mammy. Oh, then you're fine. I mean, sure, maybe I do. Small video and come to number, and you remember that cocaine. Now, because you see, you're too popular in the I am too popular in the United States. Some of these interactions may already pop up, man. It is what it is. With that being said, let's get back to business with the Uber walk and Uber Eat that I was talking earlier. We got proceed with that, so I'm gonna show you so that whenever you come to United States and you don't feel like working for nobody, you want to be a self-employee or whatever it is, you can just go ahead and get a job and make money. Anyway, having a glass in Kwan wabano vehicle and you ubano no select oh obi kura nie obi na dene dia abai hwe obi na dene dia abai obi na oyi wayi aduane a ode ko hwe am ntwankyerɛ wadi to ode ne sakre na siwo a oyi aduane hwe aduane no oyi no wawie no hwe ahun wawie no enie anu oyi no ode ko eti obi say I miss you Kwabena Skele I miss you too, bro. Now me catch us a glass and Kwan. Skele we there, skele bia madam for. Me fa say me braba kwadam for na me ni nyina nkura brem ni e bre wa fuom wa abrepo junction. E wa dan ho adi wa na me hu. Na say skele in there my friend pa e madam for. Anyway, yen hwe Uber you know. Eti anyway, eti Uber no, Uber e friend say Uber vehicles. Look,
Uber have vehicles are only card be ya no if you watch that today. Uber walker. Until Uber walker ni and a Uber bicycle. Why when I channel? Eti na only car so ultimate rent a car, only bicycle so ultimate rent it. And I won't person be renting so ultimate baby a buying the enemy. What I say some person be rent a car na ultimate baby a buying the enemy na there. Eti heavy no. Your friend, if I can never make it anywhere. When I say we are singing Martina baby abraba nkoyi. Manyeye medru ha medan scan until 50 something to 60 years. Ofreduma na ekwan o kofie. Otena Ghana nkasa mire won na ye makuo hima e wo kwase bia sori dem. Tiri amechiro no. On na tiem kase odifo mpaye we de odifo anu odene krom ha we den okwa adwuma ono adi hu adanse ba o se ma me fan to no so. Eti man fan to so your privacy is very important to some people, but anyway, it is what it is. For a small girl and come the number and come na kukani. Some I'm free to do whatever it is I do. Mini obi ani asem. Ya free no be be frame ni makon of phone so. I'm straight. Now me catch us heavy na mu na hwe no. Special way fun konya transfer free. Now me catch us heavy bicycle no so foforo na gu am. Oh na me che no. Enti we kura de aduane ni bi na ekọ no hwe. We di bi na ekọ no. Enti one na me che no. Enti we so the motor na ye. We so the vehicle. Enti you Uber walk or walker. And you walk Uber bicycle and Uber car. And we see you there in DoorDash. We see a beer. Papa we see a beer. I know they come. Enti or they come on money na yi tianika 1 hour beer $30. Ta onu apa obe cruise app no. Or when no abra obepon time open oko time open or start time open it's you be your own boss. I didn't think me Uber America my tutor cast be na am the man me the driver for the Uber mami and the Uber drive no muti America. I got so many cars and go for the edge mama. So on me channel. With that being said, me am the Messiah. Tutu wana udi matema auto Ghana okura unya ka ni binu atem kura ya wo muntime ntoka da obedru bro ni kroma no ayi watimi enya ska to ka za to bi kura mankofo mo fanya adwuma ba onim ato da na mi say dayo enti ya me pese me da me me say da ya ma dai we die mu odem me pese obi say Uber walk pa Jonah ye Jimmy walker any walk ni nyina ya de kro oh yeah. Hey bro, I say more meaning listen. Bibinis yanyansa. When we say walk, I'm going to listen, may make a statement. I'm walking from home. The same thing as walk. But the only reason why I made it in nasosono, ing nasosono say a present continuous tense. And to me kasano me went off from so they call by radio deliver and kesiye nuyane akesiye. Enti a present continuous tense enti am de ing asoso no ena ni nyina the same me kono no what you say I am a walker. I can walk from Kejetia to Abuakwa. Ni nyina eren a make statement baako me ko eni me kono ni nyina eren me 9 na eko me 9 na eko ni nyina end product ni me 9 na eko me 9 na eko enti I am walking. I am a walker. I walk ni nyina the same thing. Oh, yesterday I walk to the city. Ni nyina si kire ni say enu amenante ebas krom ana says me pa me nante akofie. When I finish, I'm gonna walk home. Ana says ana mawie no me kofie. I'm walking home right now. Ni nyina make one statement. Nti munsuanya. Oh, esa na me listen. Sianyansa why? We have present tense, present continuous, past what do they call it? Past participle. And your future
tens what you say na me catch you say boys na omo na the bicycle ni year adwuma delivery and whatever it is ni nyina make statement but who make statement na ebi ye enra ebi ye ne ebi ye sisia and ebi ye ochina until I go school and cram na ye mo bash GH I say buy sneakers from Seneca Nyame in Ghana. All right, everybody's going to buy the sneakers. Until I go school now I am going every day I go. Yesterday I went, tomorrow I shall go. On my channel, almost say your past, your present, your future. And every day I go to school. Now, Sesiano, a present tense. What I say, now I am going, or the going in us. Yesterday I went, let's say, a past tense of go near went. Tomorrow I shall go, a future. Musianyans. Today be my breast, I casaba, kuna me bread. Listen. Nyansan for so say bibia. Because another question, you say children don't mind them. You don't need to explain. Yeah, they must learn. Yeah, that's true. I don't need to explain. Obakruma a man here editors we mu na TV station for Maya. Omo ya adwuma ABC, WNYC. Omo cameraman for abaya we okura camera or cameraman ni. Ghana no pia we kura the bibini ba o. Say ohun obroni ani 3 years ya ho. Bibini moja oni mu. Wow, Tiabaya we bibini moja onimu. Nyina ye adwuma, huh? What you say? Obisi Dumso is back. Na say me catch you say Akufo-Addo de Mahama no cry ye che no me donya me. Mahama ba siampa yin no cry ye che. Akufo-Addo ayenim so e Yesu obeji adwenkwa. Akufo-Addo de what say Bible pepepe what deceive nkofo. Bible ntim nkofo bebere omo nya sika owiase. Cause sika onya de koto ka e say ono de ye adwuma dani sika ni no. Software dada na jika ni didi ma edidi na shawo for say otaka ni mo benya accident e woni maame e banfo abla ono kwase ampanyini onsuya nyansa o maame wo obeku anku akun dada bash GH o say empower competition me ka no obodi no akoye bad fa yeah shout out to obi a subscribe obi a me ka no the base model kura ko 600 horsepower de ne bo fufala kura anti me empower no eko 1500 horsepower bimo competition performance maybe it and I mom be me the Rolls Royce na ma park yes baby a anwumre me call meeting bi I event bi was here me organization on the boy no door dash in the bag in the crown no or no say the bicycle deliver aduane what you say and again he trying the nako news again he trying the nako news say am person me back room news a me nya catch them say kimom the metal news no so and o channel enti o kire o de na adwuma na o ye nyina kire ge no ti o mu create content bibini oh we nyina form of job creation ya bia adwuma no left and right ba bia adwuma o ba bia enti me mo si awa nya me show bibia zo obetie no kra chede de kumi no nkonya si abonte wonam no abratena so free so free, you don't gotta worry about anything. And it's if you matter here, Obi eti krom ha na si wanye ya o yekwase ano asichira no because easy to make money. Baby abefa bia ya adwuma nkwan ya bi. Aha obe nante the whole day so for bia nyina baby a otiam Yesu ba kina sesa. Ana obi e baifo say agimisem ni nyina bi ni ha. Aha de ne ye sori koye adwuma na dan skani. Ti boys we nyina omnam nyina adwuma na omo ye. Bicycle omo ti so nyina omo de sesa kasa. One hour be a pianica and a small gay bag a bona chinian in the woman could deliver. On us one name, pianica, 1 hour be a pianica. The own roof here, you brano, you are making Mamena Mushiano, small game, make him say, hey, Chroma, the end of my way, that Chromet, the Abrabe coffee. Because said again, who often no, I was so Abrane there. It's unbelievable, but I'm sorry, that is the truth. Ghana no Pian can honor me nature champ. Hey! Tiram person the camera and tone so now we year 34 years or 23 years 24 years or Ghana need to say mama no
wa babiri wa by force because of ohia na se ye kan no kra kire na se wote wonu agimi na se so entro so a eye wa kwase o tie dia meka no me metigana o me na mabra ma bedru krom and ma hu difference and ma hu se bransam bia ni wi aso no eye eye akofo adomo mo first can ni e shefo mo fa mi adwuma simple as ABC anka mene hwan me say mene hwan na makoto V8 adam enye Toyota onye Nissan V8 de nkwase aka na omtimeti empower em competition Ghana ma omu 90 nyina papai kromu a oye Ghana ni o of free Ghana kasa amre ni 90 papai Ghana ma omu 19 papai en kakra bi omu yeketo bi omu so escafo na wo omu dodo ese despite mo ma kwaku otem mo ma omu dodo ese wa omu makai osun bidie osun ai efe nsuo osuja osun awiosum osubo fruit onam chese ka ne kura kwa na odi amnika de no ma ne de akire ni nyina am ka kire broni onyin aha ga ne si oya adwuma ho hotel obekọ no ya receptionist broni ba na akire no ahu ade a odam ene ye piano ye de broni ba dam samre bibini ba hye akire ne ye mia ne sa eti minimum si asei later me de warm up beba mejiro mo so se akopem tama on besu nyansa de problem ni na ejimi keke obi ahu nyansa ade ai blasmate fo aye nua ankonya asisi abonten would come the what national di free samosa uni obi ani asem kobi so obi ase mama konya ntena so Ghana obetimi ananti the whole kronum opra konya agiso akosire obi woni stone misrew mama konya na memfa me bantena so na me mane nofo ba ya nama ne ba hye nachi openofo agi ama ne ba gise ene boys na ye adwuma no forever and never obi ye adwuma obi a the bicycle ni bi ye adwuma obi a o bi ye adwuma me nkwan ma be dani skani na me nhye da nyehwe a ma bie companies ni bebre na me nam so a me o towing company a o ka kutima no maba beto me start twetwa bi kura gu social media say be Ghana for na mu use car o ka kuto ni ade a obefre glass in towing company na o maba beto the amount me was so many companies I just don't want to talk about them but eventually I may have no option than to talk about them I'm one crowd with chicken no tonko for car and I'm making millions of dollars from this towing company and with that being said minimum si ayina nyame ya adoma me de warm up beba aba be gina so nti Danka Williams oji ayina akufo ade sika na meka nkwase asem wo de disika no obi anu ne asem e o man ni sika no me de amount se disem enti di amedada Ghana fo na nyame nkasa nkyere bibini bia broni bia ni wiase a ono oba wiase o si nyame akasa che bibini nko abiko bibini nka no kre cause obi ani ho o wiase a nyame bia free wie mba ne ho ebe yi hwe kire no mu nyina ya akrofo kom na dem na ama mu jimi broni meso hia broni omotena mienu a no mo fa plans ene we omoti we plans na mo fa eye bibini na hia na kom de dam ya beto eje achiye book ne kura mo na mo dwene kom be fa so create bibia be dan skani mbe design soft wo hia broni bia na oni nunu atnas on plan a create adwuma wo hia bibini a na achiye na mo je tu ko ti se abrofu mienu gina ba bi pe no mo fa solution abe create something to solve a problem sa no mte bibini nko na hia na jise mako ne nim nyansa obehia om no so dwene for proper wa hu na meche no nyansa nso bibifo na hia mtisi a omo dwena kosisi obi opa akosek wo hia boys mienu so om dwena osisi a omo dwena to semina ma Oma krasini bia mo tete na re aton semina amane se efo bibini oria Sunday was akotra so dem and your boys ni bicycle no mde ye adwuma foforo na ekọ no de deliver nuane ko nkofo fie sa won se boto ekukura mo deliver nuane ne sa ya me hira broni o hia bibini a kosek kokejeti a om betimi ato odua kura ama se efo bibini no ba be hia broni or journey software be create abedani skani omo plan da bia o twro
or plan it your decision mo planning na no mo taking note no mo di chese o mo di gu ho o mo twene ye mpani fu ohia mo se o mo nwene a no mo gu ayi ase dwene sika dodo a mbebo nsa wo hia mo se kim abusua dofunu bibini pratna sakre so a on hye helmet kroma o hia so obi twi bicycle pe na ne helmet hye no obi a o be hia no pe na o hye helmet minimum see how inappropriate time the warm up beba me do bibia so betie na okra peace out.